Mayam Bukrumzari of the English Impact News. I Joyshree Usham Impact News ki Manung Hutna the Taram Nokchari. Ipai Puna Thambiramba Kogi Yamna Nungsi Chanana Ing Chikna Lexaramba Kogi Lamdam Manipurasi Mapalum Negi Changlakpa or divisive forces Kayana Singnarak Padagi Megi Tangohum Dagi Ngasi for Bocharanga Batokuna Lady Missy Mina Katokre Aduna present generation is na akoi ipai puna forefathers na thambiramba Manipur si lengdana tekta kaidana thamnabagi damakta haiduna ngasi maikai kaya dagi akoina khongjang changchili karigi damakta no hargadi Manipur akoi gi lamdam asi lakadariba generation singi damakta kanduna thamdaba yade haibagi adukumba wakhalon galoina na akoina hoziki divisive force kaya si akoina mayok na duna leiri aduna ngasi akoina pujargliba topic asi saving future generations. Hiramasida Manung Huna Kanabinaba Leishangthem Biriba Khogi panelist na ahan bada ahike right makta da Leishangthem Biri Oza Dr. Thiyam Bharat Associate Professor Center for Study of Social Exclusion and Inclusive Policy Manipur University Oza Butara Nokchari Mayai Thangba da Leishangthem Biri Oza Laishram Joy Khuman President of United Association of Recognized School of Manipur Oza Busutara Nokchari. And on my extreme right Leishangthem Biri Mahiroi Lupki Luchingba, DESAM ki President Leishangthem Lamyanba Sutaram Nokchari. Ngasigi discussion hogdok pasi ha Oza Thiyam Bharat tagi lakchage Oza hoziki akoina future generation Manipur ki future generation si kanna ba hona ba sidaisda akoina kari measures ti tangai fadabage habdi hozik akoina foothills ta nongmai kapagi incidency handi han thare khara nongni si yamna ingchikna di leire ado akoina generation je kange haiba taragadi hoziki firing incident si khatangda natabida atopadi kari khongthang paikhatpa mathok tabagi oza kha thambi hogi tungda lakadori ba tunglam chat ki oiba hogi future generation ji ekoina kaloge haiba taragadi koina miyam na lokakadaba tangai phadaba thabak kradi lei adu sigi direct lacting da aina sum background on me yengsi aidi me da Megi tarik ahum 2023 degi haureba violence hausikna ethnic unrest na hainari besing sida ethnic unrest na maram oidana hajuji mi chamaga marfu hena sigre hare aduga lising taruk hena mayum kei leitadana displaced tawgre hairiba mioi singsi tongan ba relief centers da laikre adegi violence na maram oidana yum kei lantum kyama mangta hangre adegi places of worship mayama mangtan gre adegi more than 20% who's missing when they say masi yam important hoy maram di mangiba family members singsna mangri missing do unaningam gani natraga sibra changbra haiba kangda na mokoida yamna khoirang khoshaw na dana leirang gani masi important hoy adegi hoji ngasi newspaper da mention to boda chorakna kulai mangi si 5,600 weapons mangre sigi manungda charakna 1,500 recover tawre hare anu hojik leiriba situation stay da oireiba yam stay da maitaina atopa Bishnupur gi district ki wangmada for example Moirang gi wangmada chatpangamdre adegi Palian gi wangmala na chatpangamdre Sekmai lantong na chatpangamdre maitaina similarly Kuki singsu Valley district lakpangamdre adana ngasai haiba sigi mai magi kanglup ani si tongan na mai lamda leiraga henjin na bangam dra leire ji leiba situation ja adubu kwaidi nuaituna violence gi mamai da kwaidi nuaita ba thodoksi koigi most shocking event ji satra mahiroi ani tamtina hatopi ba July gi tang 3 ta mangre thiba khang train toraga koigi social media da September gi tang 15 da surface torokpa makoi ji sire na confirm torokpa adugi no aita ba mayam du adugi leiba dra muk satra mayam ne penda badagi muk protest tawdana security forces mayam dana yam tam thium bong da fu do mit u lei bai tare adana hojik se yam no aita ba thongni to bodabu culprit singdu CBI na phare moi mari phare aduga moi gi manungda amadi Paulem mang kawi hai champurdain hai adubu makoi ji investigation tawr matungda makoi gi asiba jang ko moi gi mortal dead body mortal se phangar bra phangdabra kadai de phum leino kangre adumadi ngasi topic si yamna hujik leiriba lebaki iramdam sigi tangdu leita da film sida hoye hujik
ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯒꯣꯌꯤꯡ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯕꯤꯔꯒ ꯑꯐꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯐꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯐꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯛꯕꯣꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯕ ꯌꯥꯏ तसेंगना अखोई हौजिक अखोइना चथरिबा अखोइगी एजुकेशन सिस्टम सिदी यामना लीरबा सही तरा कुनगी सिलेबस अमदा अखोइ सतुमक नैनरगा हौजि हौजिकी लाइबा मॉडर्न सिविलाइजेशन अमदि अहोंगिबा मयामसिंग असि इउ उदना हानगी अरिबा वखलोंदुदा अदुमक बेस तौरगा अखोइ अदुमक अखोइगी एजुकेशन फाउंडेशनल स्टेज दगी हौरगा अदुम अखोइ ngasibo अदुम इकाई कायदना चटली हेन खल्ली अदुना मरम ओरकांदा अखोइगी सिलेबस ता करीदा अहोंब कया इरै लेतबना मरम ओरकांदा अखोइगी अनोब विजन अखोइगी तुंगी लाकदिरिबा फ्यूचर सिंगसी मसिगी अखोइना प्लान तौबदा अदुगी मतिक अखोइदा अवाबम ओइरमसु याय हेनैना खंजे तसेंगना हाइरगदी अखोइ हौजि हौजिकसी मणिपुरदा यामना करमाइना अखोइगी लैरिबा अखोइगी कम्युनिटी खुदिमक्ता कमाइना पीसफुल कोएक्सिस्टेंस अमा अखोइ पोरकपदा यामना मरुओइबा अखोइगी सिलेबस अमना करमाइना अखोइसी हेना मदुदा अखोइगी अचुम्बा अदे अखोइ मसेंगी मरक्ता नुंसिनबगी लंगला अमा पुनबा यागदगी हाइबा तारगदी अइगी सजेशन मतंग अइ थमजगे मरुओइना मणिपुरसी तोंगा तोंगानबा अखोइगी इथनिक कल्चर याम लेबा अदगी तोंगा तोंगानबा अखोइगी जाति कया मना खुंदाबा लमदम अमने मरुओइना अखोइ मैतै सिंग ngasi मैतै ना ngangiba लोन अखोइगी मैतै लोन हाइबा असिदगी हेना अखोइ खंगदे मरुओइना अखोइगी तांखुल सिंगना मखोइगी मरोल अमदी मैतै लोन सि निथिना खंगनी लोइना तोंगा तोंगा थदौ सिंगना अदगी अनाल सिंगना अदि तोंगा लेरिबा मणिपुरदा लेरिबा अखोइगी कम्युनिटी खुदिमंगना मैतै लोन सि फजना खंगनी हौजिकी यामना पाक चाउबा तोंगान तोंगान बा मागी मेजर्स में आमल खत तारगसु मदुगी अपेन पेन दि दुम लेनी मरमदि हौजिकसे हौजिक क्राइसिस की चैथेंग नंगलिबा दुगुंबा फुरब अमा खंगने अदुगुंबा खुनाय अमा खंगने अदुगा हौजिकसे मफम मतम अमा हेक्तदा अखोइगी लांदारकपा याबगी अकीबगी चैथेंग नंगलिबा दुगुंबा महिरोइ खुनायनि हाइबसिने अदुदना लेंगांना पाइखलकपददैद होय मदु हाइदि मदु याइफनबगी दमकता पाइखलकपनि अखोइ खुदिमंगना मसेदा पॉजिटिव ओइबा क्रिटिसिजम पिरगा अखोइगी सजेशन पिनरगा मदु हेना फननबद अखोइ होनमिनबगी मथौदबदी ताइ हाइबसिने अदुगा हौजिक थोलिबा वायलेंस से मसे याम सेंगना हाइरगदी अखोइदा पामिसे पीस पाम तारगसु जस्ट पीस तुरा नत्रगा इम्पोज पीस तुरा हाइबसिने मरम चाना अखोइदा लानबा शांति तुरा नत्रगा नमफुदना मतम खरगी वइना लानबा शांति तुरा हाइबसे अखोइ यहोदा यारोय सि अखोइगी फुरुप असे मुटपा मदि कनबा निसिगी अचौबा लंगाइदा लेबन हाइतार अनु अखोइगी जियो पॉलिटिकल रियलिटी से अखोइ एक्सेप्ट तौमिनरगा अखोइ हिंमिनगदबदे हाइबसिमदे अखोइ सिमदि मायेकने अखोइदा हानदगी हौनारिबा मतमदा खरा नंबा मतमदगी चही चनिरोंग ममांदगी थादौसिंग लेमिनरपै वारी लेरि अदगी खरा थेंगथरगा पाइते लाखिबगी जोमी लाखिबगी वारी म्याम लेरि अदो मणिपुरगी सक्तम गाकपदसु अचौबा थौदांग यामिनरपगी फुरुप कांग पुदिमक्की अचौबा थौदांग लौमिनरपगी सिमसु दुम लेरि अदुगा मसिगा लोइना लोइना अखोइगी मसिना अखोइ कोएक्सिस्ट तौमिनगदौने हाबिसले अखोइ दुम याय मसिसु मैतैसिंग नमदु अदो मणिपुरगी लौमि खुदिमंगना अदु दुम खांगे तबु म्यांमार अमदि बांग्लादेश तगी अखोइगी जालेंगम हाइबगी यावरगा अदगी मणिपुर मिजोराम यावरगा म्यांमार की सगांग डिवीजन दा लेबा सिन स्टेट अदगी बांग्लादेश तगी चिटागोंग हिल्स सि यावरगा मस्ता ताबु कुकी म्याम जे पुनसलगा चिन कुकी म्याम जे पुलगा जो हाइबा सिंगसे मसि पुलगा जालेंगम अमा सेमगनि हाइबने अदो जालेंगम से सेमनबा होनारपा मतम स्टेदा मरुइना मसिगी एपिसेंटर से मणिपुर न ओइगनि हाइबने अदो अदुगी सुमतकता पॉपुलेशन से ट्रांसफर तौननबु होनारपदा अखोइगी म्यांमारदगी मसिंग यामलबा अखोइगी इलीगल इमिग्रेंट म्याम का मणिपुर थोमजलगा खुंदा लेता हलागा अखोइगी लेहलपा अदुगा
ngasai gi adum unaraba akhoi gi poppy da engage torapa poppy thab da engage torapa khun masing pangtok ta tholakpa adagi mu reserve forest da phawba lam ta salam badagi eviction tawba da phawba adu som yadaba sigi phim da leita ka de khoi kadai dagi justice to lakane maside aggression ne